Take all the glory. Thank you, Jesus. Take all the glory. Take all the glory. Kunendlela lebonakala ngathi i-right. Ngithi bona ngizube ngicumukele ngimuke emadini yomlebali. Ngilinyatwe ukuthi ngishoda kuba meek. The meek will he God guide the meek. I need the garment of meekness. Please bazalwane asesifunzeni kuthi thoba. Never bazalwane. Uyingodi umzalwane logcwele lizinga kakhulu is very dangerous. Njinga funza phumelele empilweni kodwa abantu mabakubuka abengaboni bunjini abakubone ungumzalwane. Lokunya akulandzele ngemuva. Akusuhamba lizinga lesikolo sakho embili kwemali yakho embili gogo kwakho embili no. Lokho akulandzele. Bani ngumzalwane lonjinile. Bani ngumzalwane lofunzile. Baba bani ngumzalwane lophile ezingeni. Kodwa wena ube yini? Not vice versa. Let's give the Lord a big hand. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. The meek will he guide in judgment. Kushothi lo meek ngeke you know ajajeka be aboneka. Hayi ngoba ahlakaniphile kodwa ngoba anjani amike. The meek will he guide in judgment. Utathi makathatha inyathelo, utathi makajaja ajaje kahle. Hayi ngoba ahlakaniphile kodwa ngoba athobekile akhona ukuthi uNkulunkulu amende njani bazalwane amguide. The meek will he guide and do what? And teach. Isn't it? Dihlabelelo 25 verse 9. Labathobekile ubaholela kulokulungile. Labathobekile uyabaholela kulokulungile. Abatuhole kulokungakalungi baqabanga ukuthi kulungile. Babone sebasekhathi ukuthi akusiyo. Labathobekile uyabahola noma iminyango leminye ivulekile bayibona ukuthi is a wrong door, is a trap. Akamele ngene la. Labathobekile kuma deals abo uNkulunkulu uyabaguide. Basesa ukuthi this is not okay. Kodwa laba ngathobeki labende nje bayweni bakhuluma kakhulu. You see what to call. You take this and put it there. You see, I mean, you know, you know, I understand. Do you comprehend? You see, no, I don't mean that. You know, what to call. You know. Do you know ukuthi emadilizini lamakhulu bantu la ngakahambi kahle emadoda labadliwe emamiliyoni badliwe bakhuluma isingisi. Sidliwe sikhuluma isingisi. Oh yes. We couldn't say that God is not in this thing. Khuluma nesithi isingisi. You see. Wena nje ungadani nalutho batakuthola. The meek will be guide.
uNkulunkulu kumele asembathise bazalwane ukuthobeka luphawu lwami ngumzalwane angithobeke yebo banayo imali qoka kahle hamba nemoto lehle bani netimali bani kodwa thobeka uthobeka kwakho akuhambe embili akuflashe embili kuthobeka the meek will he guide in judgment utawukhona kwehlukanisa tabakhona lokutakushela labathobekile ubaholela kulokulungile labathobekile uyabahola abaholelena kuloku right labathobekile ubaholela kuloku right labathobekile bazalwane ubaholela kuloku right labathobekile ubafundzisa bathi noma bebacabanthi lokhu ku right uNkulunkulu asignale ukuthi this is not right look right labathobekile kungabo Paul kwaseGalatia uthi asembathe Christ uyabona umzalo logcwele yena logcwele isikolo logcwele kwati logcwele ukuthi yena unani yena ungcono ingoti yakhe uhlula naNkulunkulu akakhona ukumguide wena masofika ngithola wena so late nami mangifika uthola sithine nawe sesilate kumsida Are you still with me bazalwane siphila kulathi insuku nathi letingoti bazalwane la lwati lwanzile kuyevakala na bayathi bantu lamalanga hey bantu bayathi lamalanga too much bantu bayathi lamalanga bantu bagcwele lwathi lamalanga wonke umuntu uyakhuluma bakhuluma abantu bakhona abantu bakhuluma abantu kodwa kungathi thine singaba ngilaba lesiva kabili lesingakhulumi kabili it's my prayer ukuthi baza sibe nginalidlazana lelitawuva kabili ngoba uma kukhona ukukhuluma kakhulu ukwathi ukukhuluma phinze kube khona ukwathi nokulala ungathi thina singakwathi ukulalela bantu basakwathi ukukhuluma nekutshela abantu labanye ungathi thina singaba ngunaba lesikwathi ulalela lesilalela kakhulu sive kakhulu funza ke lapho story ndlule labathobekile ubaholela kulokulungile labathobekile ubafundzisa indlela yakhe uyabahola labathobekile aphinze number 2 abafundzise ubafaka esikolweni sakhe abafundzise labathobekile khona kuba nema students aNkulunkulu labathobekile ungeke ukhona kuba ngumfundzi waNkulunkulu ungakathobeki uNkulunkulu akakhona ukukuhola akakhona ukungihola mangakathobeki uNkulunkulu akakhona ukumfundzisa mangakathobeki ngoba ngihlanganisa into letingahlangani umfu noma bambita esigodini sangakakhe isangakubo wena ukuba kodwa utalwa ngishifu yini kodwa usendlulwini noma kekho uhlanganisa into nje singahlangani hlanganisa into singahlanganiswa letingahlangani the meek will he guide and teach kumele siqualify bazana ukuguide uNkulunkulu nokufundiswa uNkulunkulu kumele sikhona ukugayideka
and sifunziseke asigayideke siphindze sifunziseke kuyasilimata kungagayideki kungaba uthi wena baba yini iBhayibheli ithi bazalwane ibafanekisa njengetivu hayi timbuti tivu kaJuda lo yelusilo uhamba embiliyoni imlanzele but imbuti ichuma kungena timbuti la singema ngetinyawo zonke ngoba igijimele but tivu tinjalo nje. Let's give the Lord a big hand. Let's celebrate Jesus.